Shubor nakaslem jong unong san hima. Dagis pangut kinong sumar bat nong ay dawai khasi. Gilapan rung kerteng yaladi bat ka khasi Traditional Medicine Commission. Kabalathaw kat kum kaan batip kum ka Khasi Hills Autonomous District Ag Arhajar Khatway. Habayakren bat u Chief Executive Member bat Tito Starwell Khan. Ulaong ka KTMC, kadai ka Commission, kabala itu dakaan balasna da ka District Council. Bat kani ka Commission, kaya thu ya kita kinong ay dawai khasi bat nong sumar khasi. Katkom ka ay ka District Council, bat lengba ka Commission, lada banshna ya ki kendon bat mentai kiladon de ki spangun, kinong ay dawai khasi, kibalawan ban penrung kerteng yala di bat ka Commission. U Chief Executive Member ulaya thoru baka jaka ay jing hikai pentebet kabatip kom ka Khasi Traditional Medicine Institute kabadon halum sopet beneng latay menta ha kabaka jing tray kaladep kom bakhandai pulsan na kashispa bat ukermen ba menta usnem on sala ban pleno yaka shusho ulaong baka jing mentoy gibawan ban penrong kerteng bat ka Commission kalong baki yo jing itu bat kalong kom ka jing aibor ya kibadai kinong ay dawai khasi. Halor ka jing yok pisa ban yarap ikinong sumar ban nong ay dawai khasi. U CEM ulaong baka council kanang watlan ban yok jing yarap na kasorkar pedeng. Kumjo na kinu-kinu kitanan kanang banla ban yarap yaki. Khasi Traditional Medicine Commission. Kadai tang maka ke commission kabala itu dakaan. Kabangi yok napo disebut. Kani ke commission kalong ban itu ya kita kinong sumar ba kinong ay dawai khasi kijumi kibalong tradisional kijumi kena tangadao lengba kan ikaat ka district council ka commission kala depsna yi rule kala depsna ru yi kendon ba mentang ila don ka proses ban register di mentang ila don ki spagut ki nong ay dawai khasi kibalawan ban register lagi commission masih spatom bat ngal ese kenang wan susu. Okay. Ini dapat bangi kilong authorized kan. Na itu iki. Bagi day kinong ay dawai kasi. Lu guna kalsu berap bisa iki. Ya kata ingin saya ingin nang warlat ke fund po Delhi dan ini kinu di ministry di bangi lak bayarap nang bagi erap. Ta jong ni commission ka bangi ong ka Khasi Traditional Institute Practitioner Institute kabadan hapo nom sa benreng kajing tray nila adep kumba 95% mentah bag increment ba mentah usnem ngin pleno